lok manyen matika kati Lweny manotie FDC dong chok dua chel ne chapat honorable mayor Birigwa nywak matote lok menyer manotie FDC ni kume lok matika ta ne won kom apa Party FDC la dit Wasswa Birigwa tika luongo ka chok madit inen dua pa we abongwan medwe me abongwan ena dana maduong tika kwar na kitika wache tele nyer matie kume pat ne ka dok chet ne ki beto wen ka chelo nyer roma hitting the roof. No atama ni kacokke ma ambassador Birigwa tika kakelo ni obutia ko nyer mati FDC ento jomati art ti wachi kelo wan mia rio karachel ni biro ka nywako lok kuna ngeya ti ni group moni chani igi piyom wan wen watima iwa piyom wai moja art kunu chala berenge popcorn yes bom ki kuma yobo tum kono chi gen gi noni food kejo tima duong kiniga tie dana wain tika per luwerigi wai go wachi ni nen chalo pora mo charo nen chalo pora mo bino chidong ene bana nyoto ni mire palotela FDC tie no mitia ko pero eni ento lworo bana tie ni cherry ot ka lok eni pa FDC ni romo nyako nyige romo bana kelo it's a two-sided coin. Yes kire why in fact it's a two-sided coin tamba mega na tamba ni mir pegu avoiding ngo Lweny ka Lweny tie o Lweny rembo ki room at the end of the day you reconcile in a way ka dongo avoiding kacokke eni pian giti ke lworo ni kodo kacokke no bokat nyo ngenya mat raj ci dong they will forever be split in a way pian ka dongo you avoid each other dua chel dua rio dua dek mo ka chel at the end of the day ngar chel no kama no ti comfortable ngar chel no an FDC will collapse ma food lok liet ma food jimi futio matek ko mane o chero yoke bere way kiti Lweny woni dagoni ke wako geno mono rio chok pe mwaka chie mwaka dek ba ta me bin ka lok pigen lewa chori kwa ngo chara gok ngok ngo mafuliat yes let them come together and fight and argue and disagree but at the end of the day no they're back together atamani luor matieni ema Lweny no prombe raj efforts menero ambassador Birigwa kwanyo ni yumo nyigen ma honorable mayor wanyo honorable mayor wachini gen gitie bino pa honorable ambassador Birigwa milungi karachel kato gi piny weke nen kit makitiyo kiloke ente neno gen male mono cho lemon watni FDC die hard Defies Birigwas take donga wa ini Defies manyoto guchayo doka ke chayo nyoroti nigi moma krama timene kumberi mati ya tipe ema gen madongen gira krama timene mi tieko pero ene in ke da dago ni wajibe ni dano magang wajine ana ba wane madam wada eto gena kuman time ki munyu mamegi joma tie la piny gi charo ge konyo tieko lok eno ni are tame joma ke deg ne wangi idi ate miro pego char di art joma tio peacemakers ipate FDC ene miro ko dongu tem lok ke kengi FDC lu chungmati parliament ka fut ke waro ge magbena gitike kermi o board members mo kenani gena miro go chak beyond but part itama mega time these are grown men and women ma gena disagreement pero makelo Lweny so gitika lworo ngo but ka inti are disagreeing with my opinion pete lokane abi doing ni bi don gena miro wachiba ema taking from what some scholars say joma dong wigo nyuene loyo en Uganda kan ma dong wigo nyuene makit gibena ta ene jomo kwano ineno chalo go kwano gi riek gi niang ento niang pe piem gi gina chen mati ngegi ni I have my money pa mier gi moy ken pa mier ngar mo wacha gi moy ken chien na chung pi an chien na chung pera geno weng eni gi ka ku chero ot gini imini nga mi ro bening lo petie ngar mo ro yeni ene dok pen gi mulle ene met ma chenju ni wachine o jonne gina daw te me command o ye o we ganero moni chane ibu gina semuju penyo kwede gina nandalo penyo kwede semuju meanwhile pour ki kwayar ne bege kwanye bere chief we people lo kan yeah which is good ibu gina nandalo penyo semuju why semuju ini ber la cho lo ngai parliament ma ini bini parliament anu na tiu MP a ber pe mo apira rio il tiki cheli adi
Itami ngata kuma ne ngata war tie ko me. Oh, gene le mo waje ne meno dong lweny below the belt.